kuzolunga, kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapu kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Futhi-ke usanda kusijoyina ku-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze uma ngifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, namhlanje it's a game day, Orlando Pirates neSekhukhune United ngo-3:30 namuhla kumhla ka-24 kuJanuwari. Lo mdlalo lokuthina abalandeli be-Orlando Pirates ngicabanga ukuthi namhlanje ilona suku thina esivula ngayo i-league. Yonke le midlalo edlaliwe besinganandaba nayo, kodwa umdlalo esubheke ngabomvu iwona lo ozobe udlalwa iclub yethu i-Orlando Pirates. So bafethu ke njengamanje nginilethele ke i-possible starting lineup ye-Orlando Pirates ukubheka nje abadlali esinabo, mhlambe ngiphinde ngi-add futhi nabadlali esibasayinisile njengoba ke kade kuyiwindi ngoJanuwari. Bafethu ke so i-starting lineup ke lesi sipredict-we yimina, mhlambe makukhona la obone ngathi khona ngishayisile khona, mhlambe usunga drop i-comment comment section, mhlambe wena uprovide nge-starting lineup obonayo ukuthi mhlambe isona esingadla iSekhukhune United. So bafethu ke starting lineup ngokwami simi kanje emapalini obvious bafethu, uSipho Chayine uyena goalkeeper engicabanga ukuthi Orlando Pirates na kanjani vele izomsebenzisa kule game yanamhlanje. Then emumva left back obvious bafethu uDion Hotto, umjida usayidlala kahle iposition nakuba uNkosi khona ndaba naye futhi mayingenile ufika enza umehluko, but mina ngokwami kwi-first 11 ngifaka uDion Hotto. Then i-right back bese kuba uThabiso Lebethu, umfana udlale kahle kakhulu before siye ekhefini simbonile ukuthi ubesebuyile ku-injury, udlale kahle kakhulu. Then kuma central back umbekezeli Mbokazi bafethu ngicabanga ukuthi ke sonke siyazi ukuthi umbekezeli Mbokazi akasekho kwi-Orlando Pirates, ule e-USA ukuyodlalela iChicago Fire FC. So kwi-position kambekezeli Mbokazi bafethu ngifaka uMpho Jabatsane ke bafethu ubekade egijima kwi-Marumo Gallants, uyi-new signing kwi-Orlando Pirates. Okumnandi kakhulu bayazana no-coach, ngicabanga ukuthi kulesikhathi esincane asesitholile no-coach okungenzeka ukuthi use-adaptile vele kwi-Orlando Pirates. Before i-Orlando Pirates imsayine, after kuvele indaba zokuthi umbekezeli Mbokazi uya kwi-Chicago Fire FC, mina lo ngathi mangibheka ukuthi ubani ongareplace uMbokazi, vele ngangicabanga yena uMpho Jabatsane we-Marumo Gallants. Nangempela ngenhlanhla i-Orlando Pirates yamsayina. So bafethu lo amjida lo ufit enough ukuvala isikhala sikambekezeli Mbokazi. Then futhi omunye futhi umuntu ozoba i-center back angithi uMpho Jabatsane nayo i-center back, left center back. Then bese kuba i-right center back bese kuba uLebone Siyema ke uyena oyi-right center back. Then ke eswini ke bafethu ngizofaka uSipho Mbule, ngifake uTalente Mbatha. Then umuntu esi-attacker ngaye attacking midfielder ngifake uRelebohile Mofokeng, umfana uyakwazi ukudlala unumber 10, ngifaka uRelebohile Mofokeng as unumber 10. Then winger bese ngifaka uSwin Police, bese kuthi ke winger ngifake uTsepang Moremi, uDaniel Msendami ngizothi ukumhlalisa ebhenjini ngokwami. Then umuntu esi-striker ngaye bese kuba u-Evidence Mahopa, siyamazi umjida ukuthi ithuba akaliyeki, igoli uyalishaya u-Evidence Mahopa. So bafethu ke isona starting lineup sami lesi engisipredictile ngokwami, engibonayo ukuthi singenza kahle kakhulu kulo mdlalo versus iSekhukhune United. Like i-video, subscribe ku-channel, uphinde ucommente mhlambe starting lineup obonayo ukuthi wena mhlambe ke isona esingakwazi ukuthi sidle iSekhukhune United. Okwamanje bafethu ngivumele ngithi ke nje bye bye.